pa thiên phát tâm sát tâm thực na diu sunga karena sa puyong na man sa pakai di dengan man sa mga ay tanan kitu ini rau tingan din pikit din tahu ni angai tingan pakai lungkot hunga kangai wa kahit ko wa patumbing tagawin ko kasi video silpak ngai do thi video la kacin thi ni tisang thing tai hat do kapakai Yesu min panakabon sa diwa ka tao hi amen session ni sanai che the ta ding zen pathian thang ga malang stale lai manang hozo se jang lim na ka hin nei ve gamin ipa athau hi ki hele na bon che ke ba dang an sel de ai ta lo ja chu ei pau he atam zo hiu to ei pa kan bol de hin ten ipa ven ei pa hello ding in athu in sei pin ten so in chi pi de da no he tu jing ka chu hau sa ho lo mi tho ma hung kam win ki pa am le jeng in na lai ba so he ta sa la ka wa ding na ni khoi mo ta he le ama ho ki su le ki te le ama ho ki su le ko chen ki su jeng ai na chỉ ra sơ mà hỏi biết quay một tài về cái thiên rằng là hết rồi ngay development rằng là hết ngay nè social media rằng hi dẹp ngay ai hi ra sơ mà hỏi quay một tài hết mình nói gì ít khó rằng lên mình là vật ta nè chỉ ra sơ bằng là khó đấy là bằng là phật đi cái ngay ra ông là gì đấy ông nói như thế này là cái nè kusunga gan tri jadi mulai kita hobi deh sumpah nggak lebih deh training boleh nggak macam kita saya noleh hak sempat cakap buat tadi deh aku ni jam lah aku tak ziti je cicu kilisan dah itu apa ada lah nah bukan masalah itu agak sewa agak feels lo pang fall feels ketimna tu naik hen cicu ay tayin kusunga hubungan kau ya memang kecih ini orang yang tak ahin nah giờ chú em mình là hi xây là hạ đẹp tin tin mình sẽ nên rồi anh chị bắt đầu bảo thì nó trả được nè rồi phải là hi chú chú cái gì thì cái là cái experience am tiểu tập sĩ là cái chỉ mà sang chân leadership tu xây tiền tao này mong tao bên cái bảo men hi oi một bên năm tiền lệ mà sẽ bên nào oi một hi vision oi một nè leadership mà chúng nó oi một hi ama sa pena hi pihan tile vision statement te la hoya ni chi da hai tile mo ba ka nung yel gel le mo ba ha chu i cha ho mo ba chu amo yong chu ni de ho la chi kin pa cha chu mi im khet ki ya mo ba ki ti tu na se lu be se ngam lu be di ngai chu Hila tu kecil he, kan siapa kau makan elok ada. Walking be a kecil, nah, ile pun tu, mo ba kecil tu, isi ni lalu lalu ngah tu apa itu. Mim kan kita ki mo ba kecil tu itu, nah, itu pun ngah tu ile lalu si mina ba tu, vision ni lo ba la mo ba tu bang itu. Azul nak hello, alpun dah tu hello. Yu lah itu kecil tu tahu, kalau minum kecil lang itu ni hello, itu kilometer jangka kecil orang le. Kifung tu itu kiat itu tu lah. Siapa tu vision statement ni poin ni. Kalau vision tu pihak media ini, hici ilam kaina hui lai tu izut ham tu kecil nai. Hello ha. Kalau kena siap sang tu zania tu lai kahung hon tu kecil loh kan. Asal macam tu tin hung lang tu orang tu orang loh lai tu. Kecil orang tu sama tu. Ai bang aku macam email kampun tin. Kini orang tu siapa kau ni kecil tu loh tu lah. Siapa vision kecil nai. Where we are going. Nah, kita le ministry pun yang ilam kena tu. Hici hi, amna tu vision tu kumpai kumni kumtai kini tu follow pisu. Nah, tu bang tu lupa pasal mang hoi ama hoi area, uwe ama hoi tu kumdi kumngai tu. Nah, amna tu hici kumdi apa sung tu
hầu mi hỏi hối lại cái lụt nam thì chỗ à giang mà sa cùng khana pa na chi le không kịp tụ được cho nên thế là anh em lắm cái đó họ rằng chỗ cái tam hi sia he tam hi cùng lia hen nó cùng ra đi cái bọn thép con cho ví dụ là khô con y xem cùng tam cùng lia thì vàng hiện tam anh cùng gì như là bỏ lên phải những cho cái rồi he sen đây ní cái họ cho bôi đẻ chứ đi nó sao được thế nào tao là ngapa nào chứ xin thằng chứ IPTM thì là ở giáp bùi yang mà nó thằng này mấy chứ ai hiểu chứ cho xin ở bên là xin thế luôn là lại ai chỉ ra chỉ mi rằng phải huấn cài nông rồi không cài đã nó mấy họ nó biết họ cho lục thế là không cài là ai mua mà thả kia nó thì cho cá nó lâu rồi bỏ lâu rồi cái là sân được rồi có khá đấy đi bỏ đàn rồi cái gì thì cho sân này phải tận mà cái tao mới lăng sân này là phải tận cái khóm mới lăng hay ta phải tận nhiều luôn thì cho ở bàn lấy bỏ thì cái gì là cái bọnนั้นแต่cái bạn chơi bọn mission statement này là hết chỉ nó chú ít luôn nó đừng ngã ý cái bọn làm chẳng cho mission cái này giờ không là chuyện gì cái bây giờ là bạn nào không làm chuyện là hi reason hi cần chọn thằng này hin hết giờ không thằng thằng đừng ngã không nói chú if you are a leader first thing you have to set is vision statement vision means Hindi में vision के मतलब vision means where we are going but vision cannot change sometimes we can develop our vision but cannot change it so if I ask you if somebody asks you what is your vision in this mission you must be very clear and then in order to reach that mission what are the things that you using it cái mission nó bộ vision nó bộ nó đang nói EPP mission thì chơi on mission thì tỷ lệ一些行，这些行，一系列的就最多，这是何不为不？那 mission means the things that we are doing in order to reach our goal. 那 cái goal chúng ta đang nói, ít thiếu bao nhiêu mission. Cái gì chứ? Thằng cảm hứng giống, tên là gì hả? Automatic gì hả? Drone. The third important thing is the goal setting. Vision in the work that we do is a mission. Goal means short-term goal, long-term goal. Na goal kala evolving it tuk ding so. Ni khana e goal, ni ai goal, hatta khana unzala na. Hello ha. Slow ball mi ho na goal chu kum khana hi ja kal bun kalo. Chang tu ni ja kam mu da ham. Thing le ball han, thing ke ji ja kam mo do dam. Na mà trả lời bảo hòn mà chắc cái gì ra cái bộ nó đang thì goal, ale hết chú, step mà cho minister trong chỗ ấy minister cái bộ này tu cũng mà hi izat hi pathin tu cái gì đó, hui lại cho cái gì đang thì goal setting cái gì ngay chỗ, ale goal setting na hin thiếu thum ông mình, hít thì hin ra cái bộ lệ, 1, 2, 3, see what, sorry. What is your goal? What is the goal? Na goal chu pe ham ti chu vet ngai je ele ba na chu why ipiri na chu goal chu ne sim ham ele hi chu goal chu ne de na chu na how ipiti na bol ham na goal chu hi dai ga se the chu I goal de mu chu kin hilai kong na din na ka ki prepare da ni goal ka ni se nya ka goal de chu hile ichi kalbi ang area mission conference a pathin tu ka se di ka goal na ti chu what is my goal is to preach or teach about God's word in Kalbi Anglong area mission conference na Why did I set this goal? Because on 22nd of March, I am going to meet you all. That's why I set my goal. Then hitsi ka goal to ipiti ka bol de ham itile till ni aga ke bol sala how khacho preaching khacho seminar na one is preaching and one is seminar. So I have to make this as preaching. I have to make another one as a
seminar paper or seminar class. So every day I have to spend at least 2 hours in preparation on this. How I will do? How I will achieve this? Because the last 2 weeks I spend at least 1 to 2 hours a day in preparing this goal to achieve this goal. That is why we are here. It is a goal set that. Don't know the neva like that. Vision, statement, mission statement, and goal setting. Amana, important is values. Values ही हिंदी आईपी है दे सालों हो 2 weeks I need to teach my student in the seminary ना हफ्ते नहीं जो ले चुन Bible school का student हो का हिंदी जा जो चीज़ का किसी नहीं जो ना आई ले how हिच्ची का गोल का लोने ने गाची ती का बोल रहा मैं ती ले निहत ले हिच्ची हफ्ते नहीं सुना जो बुंगी नहीं भी एक शिमचाई ना है कहते हैं किसी शेर ना चीज़ों चाचू का बोले कि चाय कहीं मसाला तो रेडी कहीं ताचो स्पानिश का नहीं लनूम का सपना हिची गोल सेटिंग तो अनजिल मन लो हेलन तू ना कहीं जो जाना जो कि फेट फेट तू मैं थे हेलो हाँ का सेटिंग तो ही बहा हिलो बहा ता हुकुम ले मैं थे करने की मगोल जाचो I am ready now and let me come in ना जाचो गोल सेटिंग में पोई मो किसी ना ना सालू थे ना वैल्यू चो हिंदी नहीं पीती किसे दे ऐपा इतनी किसे दा वैल्यू मतलब हिंदी में how can I say value सालू तुम चला ना हेलो हाँ इन हुआ ना सालू हिंदा ना सालू त्योते इपीपी है sama kan ngai sang oh ji chu kiniam sa te di di chele oh mi kiniam sa chu sa lu ti ne hello ma asama he ke ka gel sang so ji chu ma hi mi ho sai mi te le all biblical Christ likeness and mission na that's a value city ale ma it's values on he nium cho only value biblical values na only values I mean biblical values on kicho it's value example can you see let me read out one church values they say core values also number 1 biblical teaching kahobu wa value akan yo biblical teaching ai na bible through patai teaching the bible in the church that is we value it. Second, biblical worship, not this contemporary worship, but biblical worship. Atunna cho prayer he ka hosa ve kya ho bunga he. Ja cho hasi hafta se le Friday ni hum alwale Wednesday ni hum kal hen annual ta na kan he hui thi. Ve lui bo ja cho kya bo cho na ke sal. Abana cho evangelism. We value evangelism in our church. So every church member should go out and evangelize or share gospel to our neighborhood. Itiale. Church value ibor ho to kya bo cho. Hello. Whatever you have value it, you do more. Na. Abanatan equipping and multiplying disciples. Abanatan servant leadership. Lam kai ho zo se hi servant leadership hi ka si pibin hi chu lam kai ko ma cha ke le sa kom pu ve na ilanga lam ka langa ko um jin na phailin na khu ho bung lam kai na che pyu value khat ani ka he chu tai ni phailin na lam ka phailin na ho bung lam kai ho tai min a min tin da na ka mu kha lo chu mun na ho bung da he pa che na bolo he ka pa cha mo mo nge na ho ta bang na tai min ko sa ka he khai ka la ma le chi lin he na chi na ala ko ka pha dio hi chi be hin
ประเทศมอลูกแต่ก็คิดสวยเลยตายมีอยู่จู่หาให้จู่นะฮิจิเบะเฮก็อธิวังอ่ะจู่อาจีจังมุ่งโดยบอกจู่นะที่จะจู่ไปเล่นนะหัวบุ้งอุปหอนะอุปงาลำหมู่จู่อารมณ์กลายเป็นป่าหัวกิตตะเกียร์ตะเกียร์นะลาหัวจีจังลาหัวกันในลอยนะกันนะขันเล่นน้ำมันจะไม่หิจัดอะไรเลยอ่ะมาหัวน่ะเวลูจู่ตายกี่ขอบผ่านนะอะไรเอหัวนี่เวลูจู่ปีแต่เลยหัวบุ้งสูงต้นกาเกลียวจู่นะอีเหตุเด็ดจ้ะหัวบุ้งมันกี่เสียงไงจู่เฮ้อาสเกี่ยวหัวบุ้งไอ้เด็กๆนักจู่ฮิตาจู่จีว่าจู่กุมิจะได้จีมั้งเหรอเห็นหรือเปล่ากุมสมนี่กี่ตาอีตัวน่าจังทิ้งเปียกกี่โดนอะไรจู่ที่จู่ไอ้บอลลงจีว่าอีตัวนั้นบอลลงอะไรกุมสมนี่อีจีอาสกี่ใบจะเบียดเสียหัวนี่กี่สักที่ไหนลูกอินบนนั่นเจ๋งสุดเลยเก่งยี่ห้ออีเสียลำต่างก็มาหัวบุ้งหัวปอยให้ล้อเปียวเด็กติดเด็กติดอีที่ปีเดียวแค่ไอ้ลูกก็เกี่ยวสิจ๊อมัวเรื่องเขากันอย่างไรเราขันมันเป็นอีที่จุกาลีไอ้นาต่อเฮลายาวมาบิสเนสอันตรายมาบิสเนสขับเป็นบอลเทลฮากันเลยकि बॉल नूम जंगले कि बॉल जो लोटे पिटी होंग कते कैपिटल की नहीं लोट मैं लंग थोय होंग नंगाई बो कैपिटल की नहीं लोट कैपिटल नहीं ले बॉल तो तमे कि नि पिका से पे हम कि बॉल ये तम कैपिटल लोगा बिजनेस बॉल जो बिजनेस बॉटम कते नो मोलो कुन कैपिटल लोगा बिजनेस ती बॉल था बॉटम मोल मोल ना में ओ no này thì đòn bật về xây lại cái biết là sao này họ sẽ business ball lên thế này ít thì đòn bật về cái loại pani đòn bật về let me say in English the point is ya cái này nó ai thì bạn này đi cái ý trái đi cho cái này là phần nào example các bạn khả năng xây cái hít cái phần nào các bộ giống lâu giờ cho các loại hình rồi, nó bộ giống là các loại hình rồi,จะป้องจากเห็นอะไรเชี่ยตัวกระไรปลากระเสปีโจบาโจภายในนาคูมีกว่ามากระเสนที่เราเห็นบอลลิงตายถือกับบอกกันนู่นเนี่ยกว่ามาก่อนกันนู่นเนี่ยจูนู่นหลังกันเถอะนู่นหลังจิงก้าเล่อินเวลกับว่าดิ้งเชียงงานนี่ปีนี่ที่องค์แต่นี่เป็นตะกับบอกกันอินเวลว่าลงจุงกับปีที่จุดนั้นน้องกับว่าตะการนี่ปีลงเลยมาจะลุงตัวไอ้เหี้ยตาจิงกายก็จะทอดจำก็กินนอลหิมสลายอินเวลกับที่สลายกับว่าจะติดเจียงอันนี้พิวอันนั้นเราก็ต้องเจียงอันบุเสียเจียงอันนี้พิวบาจาราก็จะมีขันนะแมทช์บ็อกซ์อ่ะบอมขันก็เจียงอันมันนี่จุกเห็ดที่จุกกระดาษกิจอ่ะส่งอาคุยจะลงให้ก็เห็ดตลอดนะฮิจิฮอจูส่งขันก็จุก็เจียงอยู่เข้ามาจีque ma business ka bol hin chokan cho pyo ta ka ngam som som chu ka pi le ka pi te si pi khat mi ama cham hiting kisan he de wen 1917 1919 anglo ko ki wali ti la general tin tong chan wan e pen no chu ka pi cho ka pi to kan khan le kho man ama cham business kana bol ja cha a ha ja la ya ama thing lang al pu ja ken phali na kan a ja mấy họ cái rượu gì họ là lúc họ đi tạt đá cái gì năm bảy con ông này là cái gì đó cái gì mà cái pizza có cái thùng pizza ta chả là ngà bò cái rượu cái tin gì là lúc nào rượu này anh ấy sẽ cái pizza cho cái gì này xong hai bố sẽ cái pizza làm ta zakat đi anh ấy sẽ cần cái rượu ai là sang nhiều lắm cần chỉ phải là camera ikhana cái gì camera roll trở lại cho nó roll luôn cái chỗ camera chỗ thì ha lên na vài bạn thì không na cái bộ là lim cắn cạn lim cắn cạn chú copy khả năng chú ra rằng khả chú hết đi thì đi bộ là suy nghĩ số bị gì đóมีดังนี้ก็ใช้งานในสูบไปใช้งานตลอดอาบานก็ที่ตลอดอาบานจะบอลเบสเอาเลยสร้างลิซ่าแบบก็มวยมันก็บอลก็จูนะที่ก็ใช้ตาจูฮิตไอเดียจูมังเงินหลังแคปิตอลมันลงบิสเนสบอลเนี่ยนะ
dishwash kasi, glass cleaner kasi, toilet cleaner, jojo sikan kasi na, azo kang kabon nung lo, mi kazo kasa, kazo kang le dia kila uta bang mi, asip jo thana, business e bol nung le so azo ki patai ta, mobile charger, mo akan su tu ana, mobile charger, abang ada lek tak bol dia. So to capital to tam ta ne ngai lo so what is your hand na ko na ipu mem ti cho izo kham khama ju ke pa te ti ta pa ma chu long ya lo ba ile ikin so na cho mi ba ba jin de e wa chen la ya fa ta ka cha so ki ya lo ni he ba ta chen ta ma cha na ni lo la na long tim chu ki ti to ai sa kan se sa lang ha ta ba ke chi ke wa le lang na ne la chen to ne ya cho bo ri ba na zoom na boy chỉ ra cho ítคนnày phim hầm thì ai không kịp tận này lẽ chỉ phá đã cho chúng thiên anh sẽ leadership trong số cho bồi mà nên cái gì nó tài cao cả hậu phi đến tài cao và gì này là băng số cái băng ít cáiคนnó sẽ leng mong cái cái cha phải nào không kịp thả phải nào sẽ abol hỏi cho phật rồi tin abol xí cho cái kia phải cái lâu hết cái trái cái gì chỉ ta bằng chữ chỉ ra cho gì này họ ăn hiểu cho họ cái cân mình ra cả kia sẽ dùng kia sao cho gì này mà sao tao cả cái cho cái mà gì này pha na cái thế rồi chứ in này hỏi mi cả nó gì anh gì tôi phát ta hậu rồi đấy cả ngoài đấy nó cái ngày bị cái tài kia cái nhau này cái sang liên sẽ phải gì nó tạ này là gì phải nó kén lật ô thì cắt dẹp bỏ đi hả thì cầm đồng nha cho cầm thì đó nói tao có xe đâu hỏi tạ cái hồ này là sao nó kén lật thì nó cắt dẹp bỏ đi hả thì sao mà nên phải communication rất là lên thế bằng cho leadership bỏ giống thế nào mi đang bỏ rồi cái vậy là thì bỏ bôi immigration board đang làm như vậy nàyเลยrằng là mình thằng con thằng cái gì government họ office cái gì vậy và office gì họ nó board đi bên cái gì cái isi office ông cái gì là ông cái tài cái tài gì isi office ông cái gì là mi rằng là lại pin nó board làm lại cái trung tâm rồi office à mọi tổ tổ thì cái pi đi căn bản tiêu xịt nó tổ thì tài là na laptop cái bộ iPad cái bộ rồi ha cái gì office à rồi mi rằng là rồi không ngay masalah mi thumina bol mi lina bol to ai chang ang kin oti ta office ani ko ja tu ngai na to azang office ta khen ki so is office you have to think sometimes critically let me say this let me not explain what I have said let me say different thing in our ministry in Bangalore I used to say three things like I say this is our statement not statement I used to say three things. One is uniqueness, second one is enjoyable, third one is profitable. This is how our ministry, those who are engaged, involved in our ministry, should think. Do things uniquely. Something that unique, I say like that, something that unique, something that enjoyable, something that profitable. You think in that way, unless you say it all, na. So I can say that's all. One of the values that we study in our worship team. Among the 7 values, the last one is party. We value party. What do you think about that? What does party means? Eating together, going out together, enjoying together. I used to challenge my young people, do party biblically. Whenever we talk party, we say drink wine, do that. No. Instead of drink wine, drink chai. Drink Coca-Cola or Pepsi or whatever. You know, we can do that. Enjoy. Joyfully, do ministry with great joy. Will help a lot. Even if you don't have something to eat, say, oh, it is very joyful. We are able to fast.
for the sake of ministry, for the sake of God. Then, what did the Bible say? Delight yourself in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Pakaya jud ke path nung la jud. Pathil na lunga na de junan pi de na. E hoki ke path nung ji do jud pakaya. Bible says, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice kitia. Ki rejoice mo mo lo na. So you think. That's a very good job. It's a party to both of them. See, I love how long now. The lamp I can home you at any home, another home in body to follow with some shen in loaded to join. Some more is secondary acquaintance, 2 people are quite loaded. Zeb Hampton, your come Timothy group the Hakasimana. Every 2 weeks I can to be me some. I'm always at the same. He came to so any need over him. He's the enemy on me. We are glad him pay resources can he, but he not to na ko na resources can he invest about him. No long come here. He can shoot to so let buine de mo chicken kapuro de. Bunya bolo khan vele mun khan ka chiro ji choma chom to ka bol de hai. Ka resources la ka za. He chijun party ka bol na ta bon chana na. Amo jong mi gan thei ta hong diu chu abadan ke pu ro ba chu hi chi chu ka ga bon le amo jong chu nu ma sa ja ke ding a jong chu serving ka bon la kha ya chu nu ka sa ani om lo jong le ba na la jong la kho ya ka ta sai ba na la in chu mi ba ta patin nan pi na. If you delight yourselves in the Lord will give the desires of your heart. To Philippi bung di chang song da ko na my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Applicable. This is only for people who invest their money, their things for the glory of God. To those people only, this Bible is applicable. Mà trả rằng pin ôm được chứ các bạn thiên nào sang đến nó sẽ để tiền cái đấy chứ sẽ hiện dù xây đồ nó ngày trả dấu siêu nó kêu là nó tiền lắm chứ à ngày trả họ cho pin này mình sẽ giả được chạy hiện ra cho xây lắm chứ tôi hiện lá khăn mà là chỉ pin nó rằng để gãi hỏng đâu sang sổ đi ra đi sang sổ ra đi xin gãi hỏng thì và thiên nó tổ này ra là giàu lắm. So ma khăn lắm cho hàng ta là bị này thì chỉ chú bài của trang cho năng à cho mình giờ ra riêng thật nè. So Philippians chapter 4 verse 19 says that may my God shall supply all your needs according to His riches and glories. So this Bible verse is applicable for those people who spend their incomes, their property for the ministry of God, not for people who are stingy to give to the brothers who are in Macedonia have given abundantly in spite of their poverty. This Bible talks about church in Philippi. That's why Apostle Paul wrote this letter for them. Let God give you all your needs. So if this much will be that, then I'm asking, how much will be for the work of the Lord ministry? Sometimes you may find it difficult to pay tithe also. 10,000 now. 100 tithe is not difficult. When you receive 10,000, you pay tithes 1,000. That also somewhat okay, because you are the leader. That's why no problem. Next year, when you are not elected, you may not get that also. But if you receive 1 lakh, the tithe is 10,000. Can you happily give out 10,000? Then don't expect that God will give you 1 lakh, because you are so much stingy. God knows who will handle properly, according to that God bless. But in it is Adam to get that, so to do that, me a ball is Anna. Kia, right? Come up, pen to me on the tongue. I over deep hiding Lamka Cassette. I don't allow me Hannah to make a fellow to
timing be hin pattern ball ta kiti ve ti cho they are doing the best what they have ti cho pa pa mu e wa cho ikini yo sa ji na da ya pong la phaji lo cho mi ball ki ball zau lo ki ball a jeng te ipi ki ball le koi ma na pa cha lo mi pa cha de na na to la ball ya ta na ka sei ji kha tu ya na cho la ha ka ki le al me ra san ti ka ka ko khai ka ma na cho ka se ma kan ne ta ji al me ra ko nan pi ta ti cho kom donated by ti ji khal khal ma ya ka ti mi dang i se la bo ka kholong se ki ta nge ka kholong ti la lang pe lo tu akinai sama kaung chana hule mata so na le mata era ni hado so na to wa laus le mata je le mata lang pao kyo era to ka se pai pro lo se da season ko kyo ko ba mai cho ko ki mun le season ko kyo in su mi ho sa na ma mai cho na ale se la ko bi be se ko bo lo ko ina he ka ke kho mo bin tin le cha pong ho la sa kai ka wa le le a chung lang ka ba fe ni tam pi taung cho line na ka ba na he le donated by tami khan ka che ki na ka ba ki donated by tami cho khan mi ki ka ba jo si cho donated by so lo he ki ho si lo ka chi i tan no na cho na cho he lo ha to a lai me san fi chi pya hen bol da ta mi na ji te te ju lo ha he le ki pa men na ki san cha yo ya ta i pathin nan to ya tam loi ki san cha ga mo ta ma na he mi tikat na bola donated by ta na min na ga te ma ho na chen bolu ta min na pa ta na juwar ki sai ta chu ku he lo cho khan hin nu pa khan hin ai chi to a tui don ho na asa adam hung thei no ko an ko hana anu ya ta min na ji hon pasal pada mua COVID-19 sinan Tuhan yang kita paham ya inilah namin hon ni sumang man nah itu mana namin hon ni sumang nu malo ba le chikin nun chai hon tan cepat tu oh tu nama ni tu abol hon ke pan chikin nun chai na ajinga atha kha ga tu na amin sun lo ba ho ko yo cha cha pasal oh ji ko te tai e ho kha di chen ilaya missionary pa en te cha min ji men lang ji ne so lo le bi sai ji le ti lo la hai ta ta ne ki pu de ina chai te te ti chu pra pi na ti sa chu yo me lo la ka chi pi ko min su lo ma thil pi de ka ki ji lo na so ma kha pi ho jong ka sei do ta lo chu amen e ho chu itu sama hal kepe ada sini pehi be, ikat sulit hoju. Pen mi ho pen hong kizi do jo kage ada itu dia ada bah je kete je. Right, sorry, give to the Lord without writing your name, because the Lord knows what you give. That is why Apostle Paul said in Timothy, chapter 1 Timothy chapter 1. It is a fact. For I have known whom I have believed, and I am persuaded, and he is able to give on that day, against that day. Kay man katasan su kahen, su ta le ama tu kathil bol ho zo se pata in koi pi dinga kita ta he hi chini kho dinga cha. A he cho pati ni za di bolu. E hon gai kisi kha sa se ngai lo yam ka tile laptop ari pi chu kuni pi ham ka tile don't say hichi ne hin pi e hola tim chunga mi khan na pi ai wangin amin se ja lo poi e ho tim chunga mi khan na pi he thin he ji nge e ho che hele chikan pi chana kai se je i thu thwai bo le ki ya ke ka kin mo khan chu che pi sai wa ma chana ki hol ta lo e ho jong he min Philipia e faithful ngai cho na faithfulness ki cho ang ki pa ai wa ka ga se cho
bao sang a chi on ko wa ne wa cha ron na ji ho ta bang hoi se ta bang ke to cha a di lo ge ge chu na di lo ka loi pa kha ni cha pang ho a mi kha ni sang so me pi a cha pang ho fi de he ta pi receive ni no pi de he te le en ne ne lo pa do ba sang ya chu an chang ke chu sang ge chu fi pi a sang ge bil chu pi a he le kin en chang so le na ka pi nei po a pa na pi ki ta la so yo ni ye pa lo chu ele brazil bazar lo ka to ham la chu nu me kha den ta sia hi sum thawa ka kan pi den na ji nu to nang na man cha ta nga na man thei lo de nan no le 7 ke bol den nan no le na ji nu to hotel na ka che na han den an no le won na ke cho nan den na na te wa fia na za thei lo de ke ka bol jing oh min Philippine na purpose ke to ai za hi na ni lung se ki cham no hin ai ma faithful no ti kan ke when you talk time management it is the time that you have you should use wisely the bible says the days are evil redeem the time redeem is a commercial term it is like buying right pha ta le pha ni ki chong na je pa na chi ko commercial language pa wai ja ki chong it ki chong means buy means make use of it and while make wise use na when we see our time when we analyze our time like valele na hi ja de example in a day walking here and there we spend maybe 5 hours eating maybe 4 hours effective work maybe 12 hours getting ready 3 hours holiday and recreation 7 rest and illness 6 sleeping 25 and study 8 this is what we spend time in let me say in a month so let me say like this as a leader you have to see the task that we do which should be done first, which should do next, and which the things which we should ignore, or the things which we should delegate to others. Now, if I say to you, love kai na cho poi mo chu, itil board or which to bon masa, which to abala bon de ham, which to midang bor sa de ham, na, which to ignore to hai mil de ham to gyal angai cho. Delegate jong he delegation he kizil ngai cho lam kai na. I body mo chu akino ai banga important be lo ile ino ja ho chu chi nai bolan ti mai I ma yo si in bol te ki ti leadership ma de na I pya tha pe ni ri na ji ja mi khanin mi som na to ka bol sangin mi som chu I ti to sa dam ti ka bol no ka bol le ki ti na instead of I am doing 10 people's work I rather let 10 people to work if you can learn that you will achieve so many things. I learned this in my seminary life, delegation. So in my seminary, Bible college, 3 years I was a student leader, secretary. So I have done so many works through others. I have learned from them. The Todi Omle, Kijuka is in Bible college, so he's a Lamkai, Adam Talocho. Cái kịp bồi dưỡng và lâm cái đồng thể rồi cái bồi dưỡng có thể bồi dưỡng nào, anh ấy sẽ thiết tâm bị ta cái bồi đó cho Bible college của mình, ai vào ngay cái chắc là cái bồi đó cho mi hồ cái bồi sao, năng hi chịu phong là thay ta cái vốn tôi ai lẽ, thiết tâm bị ta cái bồi đó, sports cái bồi phát ra item của xóm đi vào cho, hấp ta cái bồi đó, tôi ai cái ngập chặt ta cho sports cái này được cái gì, ai cho năng hi chịu phong là thay ta cái vốn tôi số kia ra vậy nè. Bo na ke bo ji chuli ro si ba ka kizil cho ke ti ta chi bo ngai I pizza delegate so li bo lo ha mi ti le atam zo a he mi ta san lo atam zo a he e sa nga min hen bo the khale ti gi cha na zo na ti ja delegation ni bo ji lo chiu si tai ka ke ro poi mo ka ti om dan cha ka na ai ji cho arjan no hi lo na tu tại chỗ nó gọi là chỉ cái lồng này lồng bây giờ là gì nó là chỗ thì chứ là
as tu lah yang jauh depan ni thik jauh dia tak jauh thik jauh jauh not urgent not important kita jauh jauh boleh pilih di dalam kai kai ini ha jadi le apa yang mau tak kena say ni very important thing this in our mission management learning this I learned some 22 years ago it says like this no one has absolute authority nah chỉ yêu là hạ xa cái gì kia số họ có mong hạ xa cái gì cho lắm cả họ không yêu ý mình thiếu khát một phụ này bị ai này khi chỉ một phụ nào cho cái mà làm cái absolute authority cái thì lấy được đi lâu bé cho hiểu không nào nobody has absolute authority in their work but every leader or everyone staff has enough authority to carry out his or her responsibility, but not absolute authority. It's easy to imagine. If in the church, nobody has absolute authority, even the senior pastor. What are the time drivers? Lack of decision, lack of planning, lack of organization, indiscipline, doing too much. Being busy but doing nothing. Aboy macam bodoh loh tu macam mana? Ya, so supan mansak. Pintu lah yang angai cak lam kai hoju, kita baham tele, so do thelo lam kai hingai tu na. Ikan tu tele, so do tho thelo mi hingai tu. Dan ni lepas tu, kita ya ikan, masih kai tu macam kan sih na. Amo yang cocok do themi, bila kita cocok do tak salah. Ilam kai hinang tu, patin tang cocok do thelo mi hingai tu. Patin tu alam kau di jihad yang lain. Sumni jam hen, sumni nak tu bitin atu turin bol tu betul. Kewang tu jangan kau mani zor lah cuci acok. Tu nun tu hey wangin tu ina seyo kata. Sisa hey sumka kau sakti lo cok. Yo, ini siapa yang boleh nak sih, cina, zangkai di sini. Sumni ni ho, iya ikut jiwa na, ibu ikan mau tahu lah. Ada orang pasal tu, sumna ho na, ni awak sasar na ho le di le, ni jauh situ sakit mau ketil le, ayat terus tu kesej. Yo, hin awak sasar tu hi, sum tu dengan ibat mana. Aku sudah turun nak tu je, ini cepat pergi aku cepat pergi. Aku sudah sunnah tu sahaja nak pindah ke bawah, canda ke dalam pun nak kesini. Tidak nak turun langsung. Homba le, lama cayang ke dalam dia pun nak kesini, langsung bentuk. Ini, kalau ini lo tu kau mana betul? Nah, sejak itu, kami jauh sini tu orang tu teh kita le. Zakat kita orang le langsung ngabe yang lo orang mana. Ami ho pun kasi ki sama. Koi ma pun si ki ngai lo. Ngaron to le thing jing sila na. Hi chai dia jini. Thilin ho alung thin banga thil neu cha ga lung thing mi. Thil di lo ho to chi khom lo mi. Alung zan na ho ama mi mel lung dei dung ju ja bol lo mi. Mi jo sina bol mana bolu binti mi hilo. Tam tao me na. It's all about so tu lah dengan alam kai mani dewi.